nta mwanya wo kwicara uhari, nta n'umwanya wo gutegereza uhari. Ku munsi w'ejo ikipe ya Gasogi yakinye umukino ukomeye cyane wa gicuti n'ikipe ya APR Football Club. Ibirori bikomereza Ishyorongi bivuye muri Serena. Numukino w'uje APR FC na Gasogi United kuri stade Kirega ku munsi w'ejo. Abafana ba APR bari baje ari benshi cyane, bari bafite inyota yo kureba abakinnyi bayo, bafite amatsiko. Abafana baraje ari benshi pe, basha kureba abakinnyi bakiri bashya. Harya hejuru ku musozi bari bayicaye, hakurya aho hari gate abantu bari bayicaye benshi. Ubwo rero ryari n'iki sasa ku ruhande rwa PFC abakinnyi bashya babanje muri 11 twavuga Fitina Ombarenga wavuye mu ikipe ya Rayon Sports, Patience yavuye muri Police, mediateur mwiza cyane n'uwo bise Miss Mafieri ukina ku 10 yitwa Dao Lauf Mamere. Irazica n'umuntu ari ryagagura ku mupira kwera, ariko arawuzi nyine aba yiryagagura aho nyina wuzi ngo ni Miss Mafieri. Aha twabonye rutayizamu w'ibigango cyane yitwa Tongwi M William, nawe mu babanjemo kuri uyu mukinnyi navuga. Abandi bo nabasanzwe sasa barasanzwe, abandi bose kurande ku kipe ya Gasogi United Football Club harimo abakinnyi bakiri bashya. Abagraduate inze babanjemo ku munsi w'ejo ni babiri n'ibisigaye zabikora Elize CDB wanakinnye 90 anitwara neza. Niyo nkuru Elisa bakunda kwita Ragadi. Kazindu Bahati Gi wavuye muri Kiyovu Sport ariko n'umwana w'ikipe ya Gasogi yazamukanye nayo yagarutse mu rugo. Cyubahiro Idarusi ni rutayizamu wavuye mu ikipe ya Vision, wahoze ari kapiteni wa Bumamuru, umukinnyi wujuje byose bisabwa, bamwita all in one. Nsaba Mukama Eno kwa 43 Tongwi William atsinda igitego cya gatatu. Kwa 73 witwa Mamadusi atsinda igitego cya kane. Niyo ngabo Jideo uri mu bana bazamutse wari yinjiye mu kibuga simbuye atsinda igitego kimwe rukumbi. Ikipe ya Gasogi yabonye umukino urangira uko ari ibitego 4 byose by'ikipe ya APR kuri kimwe cya Gasogi. Hari byinshi byo kwishimira, byari byiza, imyitozo yari myiza ku mpande zombi. Abakinnyi urwego rwabo twararubonye, aba abakinnyi b'ikipe ya APR ndetse n'abagasogi. Nubwo APR yatangiye kwitegura kare, ariko iriya kipe yabanjemo ikipe A navuga ko ari A. Amakipe azasogongera ku gacuma k'umujinya w'iriya kipe nabonye ya mbere. Kipe irimo Tongwi, irimo na Dao Mamere, irimo n'abari abandi bari basanzwe. Kari agacuma k'umujinya amakipe azagasogongera. Uyu munsi APR yakina na Gorilla ntabwo ihagarara. APR ku munsi w'ejo yakinishije amakipe abiri, hajemo ikipe ya kabiri nyine bakinishije abakinnyi bose hamwe 25 mu gihe Gasogi yakinishije abakinnyi 22 buzuye. Ano 20 pana 22. Ubwo nibyo rero kurande gukipe ya APR ngo nayo yatangiye pre-season y'ikindi mikino ya gicuti. Jangwanovic yongeye akantu kasa ko yakamesheje ngo ari ikipe zarya 5. Victoire nkuko Kenisa ajya bivuga avec manière. Ngira ngo kari keza nimba warebye match wari uhari, urebye uburyo ngira ngo ikipe ya mbere yagiye muri ya kabiri. Dufite ikipe ebyiri zishobora gukina championnat zose zikaba zatanira igikombe. So rero icyo navuga ni kimwe gusa. Okay, ni Jangwane rero uvuze ngo icyo yavuga ni kimwe, ariko icyo yashaka kuvuga nuko yavuze ngo mu mikino yose bazakina itari munsi y'itatu. Ubwo yavugaga cyane Rayon Sport bazakina muri Super Coupe imikino ibiri ya championnat, ngo n'ubwandi bakwepa ngo harimo aho Rayon Sport zarya 5. APR ntiratsinda Rayon Sport 5, ubwo bibaye byabaragashye. Ariko iriya kipe nabonye tebwoba.